si vidio prije par dana bilo je pisalo nešto po znači internetu da tipi koji radi film o Dini Dvorniku, manijakom ne mre naći budžet da dovrši film uopće. Da, vidio sam to i to mi je stvarno jedna žalostna situacija. Svaka čast čovjeku uopće da radi to i nešto sam čitao o tome, nisam toliko upućen sad detaljno šta se to točno dešava, ali sam otprilike shvatio da im fali nekakva ovo za film, za ono i to je meni jedno fakat žalostna priča da jedan takav glazbenik i općenito toliko jedan utjecajan lik kod Dino Dvornik ne može dobiti dokumentarac, razumiješ, treba ga imat za života, razumiješ, ne da je trebao čovjek umrijet i da svaka čast ljudima, tipiju i ne znam kome što uopće krenu raditi taj film i da imaju problem s tim što traže budžet, jer čuo sam nekakve priče prije da su ih sponzori odjebavali, da su govorili nećemo sponzorira narkomana, mislim što je stvarno jebeno žalosno, znači da mi u Hrvatskoj toliko ne cijenimo svoje glazbenike, jednostavno to je stvarno žalosno. Da, jer, kad pogledaš vani... Kako da to uopće motivira ikog mladog da se bavi time kada vidi da jedan takav lik poput Dine Dvornika koji di su velika većina od njega ne može dobiti dokumentarac. Svačaš, nakon, jebi ga, nažalost čovjek mora umrijeti da bi ga ljudi počeli puno više cijeniti dok je živ, to je nažalost tako. Ti gledaš vani, na primjer, Ray Charles, narkoman, dokumentarac. Isti HRT koji bi sam trebao ukucat lovu u to, znači sam bi trebao napraviti, na primjer, ili bilo koja druga televizija, nebitno, bi sami trebali uložiti milijone kuna jer ulažu svakva sranja, politička govna, pizdarije koje apsolutno nikog ne zanimaju osim debila i žalostno je što ne mogu uložiti par miljima koliko god treba u ostalom kuna da se napravi film o takvom liku, jer taj lik zaslužuje film i zaslužuje spomenik i u Zagrebu i u Splitu i u ulicu i u jednom i u drugom gradu i u drugim gradovima, uopće nebitno. Ako imamo ulice nekakvih pjesnika za koje niko živ od nas ne zna, zašto ne bi bila ulica, na primjer, od Dine Dvornika bilo gdje drugdje? Znači, ne razumijem zašto ne bi bila A mislim, ako je problem u tome što je imao nekakvih problema sa narkoticima, ne znam kaj pa koliki su imali probleme s tim, pa svaki dan servirate nam ih i gledamo ih i ne znam kaj. Zašto puštam da filmove o Jimi Hendrixu, zašto puštam filmove o Freddie Mercuryu, ovom kurcu Ray Charlesu, o Jim Morrisonu i ostalima koji su imali možda i puno veće probleme s tim nego jedan Dino Dvornik. Ali oni su stranci i u redu je da njih nam puštaju. No. Znači, nek nam ih puštaju sve pepe, naravno. Ali zašto naš čovjek ne može dobiti film, jer ga je čovjek fakat zaslužio.